درباسی روجاوایی کردستانی دبن لسر برای چونا ریو رسمین جشنا حضرت مسیح لقامشلو هفکاری من اکرم صالح قامشلو لگل منه اکرم قامشلو باجارکی گوگلک پیک هاتتی دنه یک جواب پیک هاتین گرنگ بیگومان کریستیانین لقامشلونه او ریو رسم چاوا درباس دبن نزیکا هیا خلقی قامشلو جبوی هاتنا سري صالي وجدايك بنا حضرتي مسيح شوايا فرمو بله جمالش خو ام تکارن بیجن گونه مینا سالم بریا او آماده کاری و هر هاتا خلکی البازاری و کرینا کلو پلین مقاربن بیجن آماده کاریا سرسالا زاین آنگو جشن حضرت مسیح گو روجا سبیا بهر حال تنه لتاخا وسطا گو خلکی و خریستیانن افتاخ الپاش متکوه خلکن و مقارن بیجن صدی نوت خلکن خریستیانن ليه بصدما روشا أو لهي أفقفين بردوام بسر دفري ده أو آمدكارين خلقيين قش وشالاك وكمينا صالين بريتننا أفيك يادو من خملاندنا كولانا جيغو هر صال بأوايكي برقش وشالاك دهات كرن ودهات ديتن إيصال جي وهاتنش خاصة دمين في يكي قلكن يكج مزنترين كنيسين دفري جو ججنا قيامتي ججنا جدايكمونا حضرتي مسيح ججنا صرصالي حمول ميج ليد هات كرن صالا چوني راستي تقينا كبر مزن هات مكارن بيجن بشك راستي زيانك مادي قلك هات انها او كنيسة بخو بشتي هات نوجن كرن كولان قرتيا او جبر مترسيا دركتنا إريشة كدن عنقو تقينا كدن دركوا هولي مترسيا ويناجي جبر ولو مكارن بيجن نها روشا فان ججنان تند من سردانا ديال دارخستنا الميجان لكنيسيان بهر حال جواكي دنجي ام بحثا آمدكاريا تواهيا خلقي بكن جهاتنا سرسالا زاينيرا حتى انها جي كولان چالاكت لفو تفجر لي هي لي تفجرا كرينه بركي ما جبرغو هرهاتا جبر غازلين خلقي بهابونه كيسابازيا جو بازرگان دكن جبر بهابونه كلو بلين خوارنه بهر حال جمال امدكارن بيجن افروشا اولهي ناهلا جو خلق باوايكي نورمال جنا خبري ببا افيكيا دومينجي دركتنا دياردايا بردانا گولين جو هر سال اف دياردايا جو اف چند سال دركتي بشتي بدست خستنا چكانج علي خلقي ول هر كولانا كم دبينن بدهان بهزاران قول تين بردان قال لك جارا خلقي كسن هنا بريندار بوند انجام فا باران ده اف جناه لقو خلق دركه كولانا ججنا خو بريفا ببن بهر حال وكي هر سال وقت ما كردستان 24 اميفان ورسمان بيشوبينن صبح جي ججنا روجا ججنا جدايكبونا حضرتي مسيحه الكنيسين ارثوذكس هردو دكنيسين سركنه او اف جنوار الدارخستن بالميجان ساعتنا هي صباح دست بيتك حتى ده يان ده هونيفجي باشي وينا سر خسردانا خلقي بسر هفدو دست بيدك بليل سر بريبتشوناري ورسمين جيجنا كريسمسي هفكاري من اكرم صالح قامشلو القلب گروه چکدار دو گندین عین عیسی تو باران کرن و چگان کردستان 24 اگهان دارتیشا ترکیه و گروه چکدارین بسرون گندین مشرفی و جبهه نزیکی باجارو که عین عیسی تو باران کرن اف چندین روشن تو باران لسر گندواری باجارو که عین عیسی جالی گروه چکدار و بردوامه فروک یک بی فروک وان برگاه سربازیا چکدارین بسر ایرانی بل گندواری دیر آزوری کر آرمانج روانگاه سوریا مافی مروی بلافکریه کو فروک یک بی فروک وان برگاه سربازیا لیوا الفت میون آب سر ایرانی بل باشارو که المیاد دین کر آرمانج کو او برگاه نفچه هاوی دکبن لگو روانگاهی آمبولانس بو جهی بویری هات نشاندن لیزیان جانیین ایریشی حتی نهاشی نای انسانین وزیر نفخوی ترکیه بریار دادگاه مافی مرووانا اروپای درباره دمیرتاش در رد کرد. سروک پارتیا سعادت جی داخواز آزاد کرنا دمیرتاش دکه. جوهی دادگاه مافی مرووانا اروپای داخواش ترکیه کرکو دمل دست. هف سروک برای هدف سلاحتین دمیرتاش سربست برده لی ترکیه نرازی بونن لی سربی بریار دادگاه اروپا زیده بون
Wezîrê Navxuyê Tirkiye Sileyman Soylu divê derbarê de got ku Demirtaş terörîst e û Dadgeha Ewropa bi çi sedemê ev biryar dabe biryarek vala û tuwateya wê jî nîne. Serokê Partiya Saadetê jî Temel Karamollaoğlu jî ragihand ku ger Tirkiye bixwazî bibe endameyekî ti Ewropa divê biryarên wê jî cîbî bike. Karamollaoğlu diyar kir ku ger tawanek Demirtaşê divê jalî dadgehê ve bê îspat kirin. Duhî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî rexnel biryara Dadgeha Ewropa kiribû û gotibû ew pabendî vê biryarê nabin. Jalî xwe ve hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş rexnel daxuyaniyên berpirsên desthilatê digire û dibêje bi bilindkirina dengê xwe tirs û lawazbûna xwe vedişêrin.